kwaba ingcwele isanlela sesihlabe somthandazo esabatha isihlabe sesikhumbuzo senkumbuzo yokuzula inkumbuzo kaNkulunkulu Baba Nkosi yamakhosi Nyazi lezulu ngiguqile Nkosi yamakhosi phambi kwakho naphambi Nkosi kobungcwele bakho naphambi Nkosi kwesihlalo esikhulu sasezulwini naphambi Nkosi kwamakhosi nebandla Nkosi lakho lengcwele ngiyangqongqoza Nkosi kuwe lapha khona Nkosi ngimi khona ngimi Nkosi phezulu kwesiziba Nkosi esibili umlilo lesi siziba Nkosi sifanele wena kodwa umuntu wasemhlabeni ozele umfazi nendoda kafanele uguqa lapha ngizocela Nkosi yamakhosi awukodwa Nkosi kuwe ukuba Nkosi ungifihle umhlaba Nkosi neze ungangiboni kodwa Nkosi ubone wena kakhulu Nkosi engibonisayo Nkosi kuwe ngiyazi lezulu ngicela Nkosi izwi lakho lingasuki kimi ayibonge Nkosi bantwana beNkosi ngiyangqongqoza ezulwini ngibingelela ibandla lonke elingcwele likamezwe ezinomhlaba lonyazi lezulu amen lapha bantwana beNkosi ngithonywa yizwi lasezulwini ukuba ngiguqe lapha kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ongithumileko uyazi nafisa ukukusho futhi uyazi afisa ukukulanda uyazi afisa ukuba namhlanje asiphe kona kube ngokwethu ngizocela Nkosi yamakhosi ukuba namhlanje hlala nathi lezi insuku Nkosi ezintathu kuthi Nkosi abangene ngalamasanga bedingile beswele bengenabo uyise bengenabo nina kodwa bathe mabegibela amabhasi nezitimela wathi umuntu mangibone nje ubuso kaShembe ngiyofika ngiside ifisa ke Nkosi yamakhosi laba abantu abalapha Nkosi ukhulume nabo Shembe ukhulume nezinhliziyo zabo ungakhulumi Nkosi ngoba Nkosi uyazi Nkosi abantu balandeleni ngiyafisa kodwa Nkosi bangqongqoze kuwe nyazi lezulu ngikhuleke Nkosi ngikhulekele Nkosi ukukhosi bakithi engibakhele ukukhosi Nkosi balapha emanqadini bodabeka novaba nomzonjane ngiyafisa Nkosi yamakhosi ukhiphe Nkosi ingilozi ezinamandla ezokuqadela Nkosi ubukhosi Nkosi bakithi ubusuku Nkosi nemini wenqabe Nkosi eyitheni Nkosi ungavumi ngiyakhuleka Nkosi ngikhulekela lelizwe Nkosi nenhlabathi ngoba uNkulunkulu wabona phakathi kwalesizwe sasemaqadini uzotshala izulu ukuze kuphile thina ngiyafisa Nkosi ukhumbule Nkosi namakhosi ezobakithi emalangeni lapha ngisuka khona abadulela Nkosi babangcwele khumbule Nkosi nomkhosi Nkosi wangithuma Nkosi kubo bakwaCibane ezweni lakithi nabo shebe ngithi khipha Nkosi indophu zakho ukudonsa ngikhulekela Nkosi ubukhosi bakithi Nkosi elushwadu kaSayimani Nkosi bakaGcumisa ngimena wena shebe
ngithi Nkosi khipha indopho esinamandla kubatshaze Nkosi igama lakho emhlabeni wonke. Ngiyakhuleka nalapha ngiyanxusa Nkosi, ngiguqe lapha Nkosi inhliziyo yami isakhumbula ikakhohlwa. Ngicabanga Nkosi yamakhosi indoda engizalakho. Ngiyacela Shembe enhlabathini lele kuyo nempethu Nkosi nentuthane esondelayo. Hamba Shembe umfuna umdonse ngosale seduze wakho. Ngoba Nkosi ngasonke isikhathi ngikhumbula indoda yayingane wami. Indoda yayingithanda kakhulu. Khona indoda sasingahlukani nayo. Baze babuza bathi abantu wesibanibani uhlangana kanjani nale ngane wena? Yayithi le ndoda masihamba nayo ithi ngihamba nomngane wami. Bamangale nabantu mangabe kuphaka ukudla kudliwa. Ithi le ndoda angikwazi ukudla umngane wami engekho. Kodwa ngiyakhumbula ngezinsuku namhlanje ngihlukana nomngane wami. Wathatha isihlalelelo. Wayesethi mngane wami sondela kimi. Wayesethi uyabona phendula amehlo akho ubuke. Uma ngabe ufa manje noma ngabe inyama yakho ubhubha manje akekho uNkulunkulu yomfica ngaphandle koNkulunkulu wasebuhleni. Ayibonge Nkosi. Wathi-ke ngifisa into eyodwa noma emhlabeni ungehlelwa yini uzokuthandazela ukuthi ungaxabani noNkulunkulu. Kodwa le ndoda yomngane wami ngiyakhumbula sisehlukana nayo. Yathi mngane wami isifikile inkosi yamaNazaretha, inkosi yesithathu yangitshela yathi sibanibani ngesikhathi sika-1 o'clock usuzohamba emhlabeni. Kodwa ngase ngicabanga ukuthi khona ifa negugu elisenhlizweni yami engafanele bangihambe nalo. Yayisingibiza indoda yayisivala endlini sasala sababili. Ngase ngimbheka uma ngathi mngane wami usuyahamba, wathi impela sengiyahamba. Wathi thela amanzi ungigeze, ngathi ngiyawuthinta umzimba womngane wami uyavutha izithukuthuku ziyehla. Ngethuka mangibona igazi liqhuma ngamakhala, liqhuma kancane lapha emakhaleni. Ngathi mngane wami usuyahamba yini? Wathi mngane wami sengiyahamba. Angifisi bakhozi bangikhuluma indaba yalensizwe engikhuluma ngayo, kodwa mhlawumbe bazodideka abantu ukuthi ngikhuluma ngobani. Le ndoda engikhuluma ngayo indoda ezala ubaba wami, umkhulu wami. Ayibonge Nkosi. Kwakwindoda yomngane wami yayivama ukungeluleka. Ithi mntanami lolu nyawo aluye ekhaya, kodwa lolu nyawo luyaya ekhaya. Kodwa ngiyakhumbula abakhonza abasha beNkosi, le ndoda yayisibambe isihlabelelo isiklini sigqokile. Yayisithi mngane wami ngiyayithanda le ngoma. Wathi uzongisize noma ngabe nasengilele osuke ungihlebele le ngoma endleleni yami awuyivule nawe ingoma ka-47 sesehlukana nomngane wami. Ezulwini lakho Baba
ngiyakhumbula ukuthi yakhe ndoda mayisivalelisa yayisimemeza le ngoma yayo yathi mngane nami ngiyahamba yathi uzongisiza mngane nami noma sengene enhlabathini ungcwabe ney'ngubo zami ngathi hayi mngane nami lezi ngubo ngene ethuneni bakhonza abahle benkosini njengoba silapha simenyiwe bakhonza abahle benkosi simenywe inkosi yesabatha unyazi phezulu akekho umuntu mhlawumbe ofonelekho lapha noma kuthiwa woza namhlanje ngoba kunjani kodwa size lapha ngothando ngoba sizele uNkulunkulu bantwana benkosi kodwa ngifisa ukuyisho manazareti thina sihlezi noNkulunkulu lapha kodwa sihlezi noNkulunkulu wawobani awuyinceke inhliziyo yakho lapha emhlabeni lapha sikhona abantwana benkosi sihlezi noNkulunkulu wawobani sihlezi noNkulunkulu bantwana benkosi afanele sesinqebe usuku nemini mana siphoqa ngenkani sithi uShembe umprofeti uShembe unyazi phezulu uNkulunkulu Inhliziyo yakhe ngokuvuma usho ukuthi unyazi uNkulunkulu makuphela lenkonzo khipha noma ngabe isihlanu hambe yothi Nkosi gcwalisa inhliziyo yami yanelise Nkosi ukuthi akekho uThixo engiyobona namhlanje ngifane ngawufica unyazi ithi kodwa lensizwa mngane wami njengoba ngihamba nje uma ngifikile ekhaya ngiyawubuya kuwe ngosuku lwesine angifuni ukukhuluma indaba mngane wami kodwa ngilapha abantwana benkosi ukuthi indaba enkulu esiphelele kuyo sonke asizameni musa nami ngakuthandaza kulokuqala phansi emuva endulubala muni ukhe uvula abantu uma ungabiza unyazi ufuna uzokuthola musa ulethe ushayizaba ungabaza ngiyacela Nkosi yamakhosi nguqe phambi kwakho uma ngabe Nkosi ngikufarisa noma Nkosi ngikhohlisa inyama yami nenhliziyo yami ngiqamba manga ngithi kodwa uNkulunkulu kanti inhliziyo yami Nkosi ngenze mangife asonqele inhliziyo zethu manazareti asilabe ngabafarisi asileni manje siphelele bantwana benkosi kodwa ngiyacela Nkosi uma ngabe ngumfarisi phela inhlabathi Nkosi phela notshani namatshe avume Nkosi bangene phakathi manje Nkosi ngifarisa ngothi uNkulunkulu ngisho ngoba Nkosi ngikusho lokhu ngiphelele kukho ithi ndoda ezala mina seyihamba sengidlula esibhedlela ekade ikhona ngafika ngifakisa ibhantshi lami lesisikotshi ngifake ifoto lonyazi lwezonto ngathi uma ngifika isivane umuntu ongasakhulumi kodwa yathi uma ngibona yayisilula isandla yayisibeka eduze kwefoto yathatha ifoto yalibeka enhlizweni yayisiphakamisa yathi mntanami nake ngikushiya nakho eyona stress manazareti kodwa ngithi uma uNkulunkulu ngifakisa aphele umhlabathi namatshe asingagcwalisa itempele mahala bakhonza abahle benkosi sisentweni epheleleko lapha ekhaya kodwa indaba enkulu umuntu nomuntu kayifunela abantwana benkosi ukuthi njengoba ngiyilapha nje yini ayisukela kini wazofunani lapha ekhaya lokho kubukayo namhlanje nalokho kwenzayo ibonani wakusukela emazweni akini uzofuna kushembe wena ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi ngoba Nkosi ngikubonile kuthe ngenze uzogcina abantwana khona indaba eseBhayibhelini angifuni bangifunde iBhayibheli kodwa ngicela kube khona ozongisiza angifundele incwadi ehlabelelo zokuqala evesini manazareti kodwa khona indaba eseBhayibhelini khona izinto zenkosi ekhuluma ngendaba kaEliya nendaba kaElija laba bantu ababili babezwana bevama ukuhambisana babethandana laba bantu wathi ngizokugcina esembona uEliya ukuthi hayi manje uElija useyahamba wayesemlandela ngemuva uhamba olude uzophela uElija uthawu mngani wami jika manje phenduke selithi ibanga lihambileko uthawu mngani wami angikwazi ukushiya wedwa ngikhuluma indaba kaEliya noElija kodwa ngifuna ukukhuluma indaba kaEliya noElija ngiyifanise abantwana benkosi noNkulunkulu phambi kwethu inkosi unyazi phezulu
wenkosi. Ngoba khona imibuzo ogcina uyiphendula ukhuluma into ongayazi. Ikhona abantu benkosi. Balandelana labo bantu ngemuva, balandelana ibanga elide, walelo lona elelomthini ethawuphinde umngangwa nami selide ibanga elihambeko. Uthi lona nami useyaphendula ukuthi lona selide ibanga yini ofisa uba uyicele kimi ngingakasuswa phambi kwakho na. Ikhona abakhonza abahle benkosi. Yesiphendula le ndoda ithi ngizocela ukuthi lokho kade uyikho kuphindwe kabili kimi. Niyezwa banazathi. Khona isikhathi esesafika phakathi kwalo muzi. Kwavalelana uNkulunkulu endlini bobabili akekho esithathu ekhona. Esehambile ibanga elide. Wayesesho lo munye ukuthi hayi manje na sekunesikhathi manje soba uphenduke uphume lapha endlini wenza ukuthi wathi angikwazi ukushiya. Wayesebuza ukuthi njengoba fika lesi sikhathi nje yini ayifisakho. Wayeseqoqa uNkulunkulu eqoqa nomunye uNkulunkulu manaza angana manyeza abantu benkosi. Ongathi abangisa labantu. Wafika isikhathi esikhulu sokuvala endlini kukhuluma uNkulunkulu ekhuluma nomunye uNkulunkulu. Oyezindebe wabenhlanta webona kwakhe ebusuku ngapha ezolakithi noma nawe ngakini. Wezwa umnyakazo umhlaba udumiza phezulu. Ukhuluma uNkulunkulu noNkulunkulu. Usizeni khona ingoma esabele esika 220. Fundeni lengoma evesini ithi lesithathu. Uma ngaphosisi. Lesibili. Lapho khona uNkulunkulu bantu benkosi esezothathwa. Bangomehlo kaEliya. Uthi wathi uEliya hawu mngani wami. Ucela into enkulu. Ithi kodwa manje isicelo sakho siphendulekile. Uyabona ngoba ngithathwa phambi kwamehlo akho. Ithi kodwa mangithabathiwe. Wangangibona kuyobe isicelo sakho siphumelelanga. Ikhona abantu benkosi. Ile ndaba engifisa ukuyixoxa abantu benkosi. Nempela ikhonza senkosi wathi abathwa. uElija ethabatha phambi kaEliya wayesebona impela ukuthi indaba yenzekile. Wathi uNkulunkulu ekhuluma nomunye uNkulunkulu nje bephendulana bebodwa akekho esithathu ekhona. Kodwa kwezona kunyakaza umhlaba nenda kunyakaza namanje ukhona ayithola le ndaba 220 verse 2 ngisizana abantu benkosi. Umhlaba wazamazama. Indaba nakini kwenzeka ebusuku lapha ezoduma ngasasa abantu besisiza lapha ekhaya kuzosha umhlabathi kwenzakalana ebusuku. Amazulu abikelana. Amazulu abikelana nakini ngoba okuphumana ubhalibheka lena liduma izulu kwenzeka into ongazibona emhlabeni. Izulu laduma lo. Bekumuntu ongekwenzakalana nakini wena. Awenzeni amen manazathi. Kukhuluma uNkulunkulu ekhuluma nomunye uNkulunkulu ongekho wena namfuthi ngangekho. Ubuseqedile baba. Izinkanyezi zalila. Zalila inkanyezi. Wesabeka kwesabeka. Yebo. Yemuka inkosi. Yebo. Wena muzo wakhiweyo. Wasemkhaydeni. Mawuhlobe ngesiqhamo. Umsinele usimakade. Uyinkosi yamakhosi. Wena mkhululi wami. Lesithupha abakosi bosisi. Ngakhonza abahle enkosini. Ngikhuluma indaba kaNkulunkulu phambi kwethu. Ukuthi bantu benkosi ngesikhathi uNkulunkulu evalele isethi usuyasala manje. Usuyosala wena ngihole. Konke bengifisa ukusho, usuyofika ukusho. Kwaseseni bantu benkosi. Okunyakaza yonke into. Waseshayela ngalesithathu shaya umhlaba 3 bantu benkosi. Wonke umuntu angeleni nokhuma, wakhoma umuntu lakhe, olikhoma umuntu, kodwa akazange alishaya izinto. Olakho uqala iphethe bantu benkosi. Akhonza abahle benkosi. Sethuwele lihle lokubonga. Wathi mangaloshaya umhlaba 3 bantu benkosi, noma wayephethe umuntu lakho omhlophe. Sizoyonqoma abakhonza abahle benkosi. Ethembisile uThixo ukuthi angimshiyani nodwa. Niyeza abakhonza abahle benkosi.
yenzeka abantwana benkosi fana namhlanje bandwele sisondelaneni manje sibambeni ivesi Then what time we found an hour, we couldn't have a
njengoba silapha abakhonza abahle benkosi ushaya ukhipha imithetho ubusuku nemini ukuba le mithetho uyithathe uyilondoloze ibe neyakho hayi ukuthi yodwa ngayo abantu niyezwa abantu benkosi kodwa musho umuntu ozindayo umuntu oyisolayo ayikhokhele sinenkinga manje ngeke umtshele ngiyawutshela ushembe mina wini wena wakho mkhulu musa kodwa uyifika ngeni khona nabafundi abangeni noma ngabe uhlabile ukhiye ucontrol uhlale esifubeni somkhwekazi wakho konjani umuntu othi ngabusiswe waza baba yena oba njengomuntu otshaliweyo ithi le ndaba uma udwele ngamazwi kaJehova wena uyofana nomuthi otshaliwe ngakuphi baba asemfuleni yamanzi uyofana nomuthi otshaliwe ngasemfuleni noma ngabe kuningi ngoba wena usisi isitolo sendaba zaphiwe into enhle abantu benkosi ungatatazeli lesizoyifunda yezwe lakithi ya ube isithupha ungatataza asikho entohweni sikhathi futhi esonyazi thandana unyazi manazanathi unyazi uNkulunkulu uyabona uma ucabana nonyazi ngiyakujabulele thuneni lapho ngoba kuyofika ingane zakho kufika umkakho emboza amakhulu amaminki isikhanele manje uthi imali ingenile seyisele nenkomo yeyitolo neyimoto ezinhle sesele nale njalo ngigokile sebezibhaxekela phana odongeni ngingazangene ethuneni hawu kade wathanda umvangeli amajasi kodwa akayithumela bafowethu umuntu kayilungise uma ngabe kwenzeka lapha phakathi kwale nkonzo kanti wena ingane zakho uzazi lalendlini unenkinga ufanele ukubusiswa nato uma ngabe uyindoda lapha ekhaya unomfana wakho omdala oyinkosana oyakhuluma nawe mhla usufile ethi baba sukuma manje sesiyahamba kodwa ungazwani nayo indlela yakhe ivalekile uyophuma kanjani ufanele yini wena ukubusiswa nato ube imanzi lapha uzoyiginqa ngehle yakho uhambe inkosikazi ezalumini wakho yazi yafikhala ithi ngizalile ngondlile kodwa abantwana bami bangihlubukile ufanele yini ukubusiswa eManazaretha asiphiwe igama elihle eTayisuthi ngithi uyingozi umuntu othehlezi la abeqalaza ngaphambili unenkinga lo muntu yaneluleka abantu benkosi saphiwe igama elihle lokuthi sintayisuthi kodwa abantu abangazi ukuthi intayisuthi yini wena wena niyabona intayisuthi uNkulunkulu wathatha itshe ehlala emfuleni esezalala ulwelwe lomfula ngoba limile limelisele lezomfula nami sokuthixo wanyakazi umuntu oyintayisuthi lenkonzo eyotamba amanga thani amen manje angabe zobathani amen umuntu oyintayisuthi umuntu ohleze sifungweni sikaNkulunkulu amnikeza sona angafanele baguquke kubuso ngoba mhlaba qamba manga ngeke wakhele umuzi kayihlo uyohlala emjondolo uyozufa lezo nto lenkosi safi igama elithi intayisuthi umuntu oneqiniso umuntu othembekile ohleze sifungweni angasuki noma sefika imimoya yonke athi angikwazi ukusuka lapha ngoba ngafunga nonyazi lwezulu mhlaka 3 ayibo nkosi nkosi masifalisa phela umhlabathi nkosi sife ngoba ukhola kwethu kuyini uma uyise ngoba izo lifanele igwethu eziboluleko indaba engikho abantu benkosi leyo safi igama lentayisuthi likhulu igama kasisebenzele abantu benkosi umlahlele sakhe kodwa ngifisa ngigcine ngabantu benkosi bayabahola insizwa kuleli vangeli elifika ngalo yaphuma lensizwa ehamba esikoleni ehamba yofunda ngezenkosi ngigcina mhlamba ngalezi ndaba ehamba yofunda lendoda ehamba yofunda into enzima kakhulu eyakwenza izifundo zemedicine yabuya ethwala iziqu kwathola namhlanje nazi udokotela uzawungena ibhedlela zonke ubokola abantu ukuze basinde kodwa lensizwa yayisibanishwa yathi ifaka ngapha yangaqashwa yathi ifaka ngapha yangaqashwa yacabanga ukuthi ungani uNkulunkulu angangusisi kodwa
sesifile liyasala lidlupha bazabambuza bathi abantu uyakwenzani ebuhleni ngoba awuzuzi lutho nalento ayimele lo mbuzo ukuthi ngoba wena ufundela ngaka yini ushembe akangakuzwisisi yini losi mina abantu bakhabahle izinto zigane ingane zabantu manje zangayigani mina ngosangapha ukuthi anguphi umfula yayibuza le ndoda yayisiza le ndoda yayisihambe yakumkhululi eManazaretha ungathi ushembe akhululekayo yathi mkhululi sebenza naye nazi ingubo angagodoki kodwa yonke lento ayusizi safuna ingubo yodwa ebese umphefumulo uzoyithola kanjani ingubo umphefumulo ngoba wena nabantu abawufika wena abathanda abantu kodwa umuntu angavuma ngabingelelana oyaphinda athi sibantu angibingelela ngoba mina ngimkhulu wena ngoba awuyele abantu kodwa ingakho wena umkhulu wena ngokuthi
uma ubingelele kodwa mhla usufile uzodinga ingubo yombese umphefo uzoyithatha ngoba umuntu masiphuma kule nkonzo ofanele ukubusiswa mina nginazaletha ukhinkolo uyicavune ngebhakede u25 liter uyithwala ekhanda ngeke ningithike ngihlala emkhathini uzoyithatha yombese umphefumulo wanentando yokwazi izono zabantu kangaka yikho noveleko nabekhaya wathi ungenazo isibaya ezingayisho kodwa zonke zamamuwe wathi ungenayo imbuzi eyobulawa namhlanje usufile angikho lapho bakhonza abahlengosi kodwa msendabeni yendoda sifika lapha kumkhululi yathi inkosi wena wathanda inkawu wayikhula kungani nankosi ungangkhululi ushembe waseyibheka le ndoda ushembe yabathanda abantu eMnazaretha wenza mntanami namhlanje ufuna uzokuthola kodwa ufuna ukule kodwa izinto uNkulunkulu azenza kithi wesekhomba idwala wathi libona la dwala mntanami hamba ushayele la dwala uhlakaze liba manje uyothi uma ushaya njalo uma ushaya lo liphuma amanzi phakathi uloshaya njalo lihlakazeke lothi mhlase lihlakazeke konke okufuna ukuthola yavuka la ndoda ehamba wenza umsebenzi yavuka la ndoda ewenza umsebenzi kanti khona abantu abayibukayo namanje bayabuka abantu kodwa mfana usungakholana ngaluncane la uxabe yini masijina siyaphethe kumnandi kuleke lokhu ufana nawayisha chiyambe lokhu bafika abantu bayibonisa le ndoda bafika abantu bayibonisa le ndoda bakhonza abahle inkosi yagcina ihluleka le ndoda Mnazaretha sobe sifunde isibhalo la ngimxoxele ngendaba ekhuluma ngendaba kaAbraham nendaba kamngana uEliya ulokuzana uLothi insizwa le emthanda kakhulu uNkulunkulu kodwa yale yahlangana nalo mngane lathula iphimbo laJehova aliphindana lakhuluma kodwa kwaba khona isikhathi la behlukana khona laselibuya izwi laJehova lakhuluma asothatha ngokulondaba le ndoda yenza isivumelwano noJehova wathi mntanami hambe uyoshaya lanje basebebuza wathi yena yayisiyeka lento wathi mangabe sekuphela inkonzo ntambama wayesebuya uJehova wathi umntwana ngiphoxile into sikope nawe sayivumelana useyiyekile wahamba abangani bakho ithi mntanami bekade ngikwakha ngifuna ube strong ngoba umsebenzi bezonginikeza wona bezonginikeza umsebenzi odinga amandla ngoba niwe uyabona nje ungathi unosizwe uyahlupheka ongathi hayi uNkulunkulu uyasakha bangcwele ufuna uNkulunkulu sibe ngamasosha onyasi wezwa mama nona ngabe uyiphethe ingane nona ngabe usuyingcobe zonke kodwa uNkulunkulu uyakwakha akenze amen manje nona ngabe unezipho usebenze uhleza lapho uzubuza uthi sebakha noba no sengikhathele usinisa abantu ushembe uyakwakha ufuna ube yisosha lokula uzomelela ubungcwele ukuze kungakhulunywa kodwa lenkosi amen asivumeni manje afela namasosha abantwana benkosi ngoba uNkulunkulu uyasakha wasitanda kude silapha nje abantwana benkosi ushembe intengo yethu kayilingana lo muntu wafa esesibulela isivumelwano sakhe noThixo wakhe nawe usuke ezonakini kodwa isithembiso wasakha nonyasi wasishonzaphi khona umuntu la athi uyisomzathi mntanami wena uhluleke ukumhlonipha ngifuna noma sengifile ungangiboni yasukuma thi inkosi akwazi kwenza lokho yimini ufike fanele ngiphathe isihlangu wale wasiphatha isihlangu awunaki ukuthi namhlanje uyahlupheka unyane nangabantu ngoba waphulisa isivumelwano yebo bakhonzi uma ngabe waxabana nabazali bakho hamba uyofuna ngisho ithuba niyeza Mnazaretha hambe phezulu ethuna uthi baba wami wahamba wena ungiqalesile ngizocantshethele kuwe ngoba ukhiyo wakho omkhulu ongena ezulwini lapho wawulahle emuva injalo wathatha isukesi lahamba ngoyiganisa bakhala abazali bakho isivumelwano wasenza noThixo wakho sibiphi namhlanje awuzibuze bakhonza abahle silapha sizogcwalisa ivumelwano sizogcwalisa ivumelwano bakhonza abahle benkosi ukuthi inkosi ngankosi subabiza bakho nankosi ngamukelise kodwa indaba inezivumelwano ukuthi lokho uThixo athi kuvumelane wenze wakwenza yini
Ngeke khonzi inkosi uDavide sengihlala phansi. Yathi siyenze kahle ezweni lakubo. Angiphethe newasho. Yathi siyenze kahle ezweni lakubo inkosi uDavide. Esibiza umndeni wayo, esithi mkami, wathi ingane zami seliyahamba, ngithathe uhambo olude elihamba ibona bonke abantu. Ushambulo Bibeli uthi indlela ethu naye sabeka ilanda abantu benkosi esixoxa ngengabona indaba enkulu bakhonza abahle benkosi mana lithunyaza uNkulunkulu unyaza uNkulunkulu bangcwele uNkulunkulu lo phambi kwethu ngayibona ushembe akho umuntu phambi kwami maNazaretha sengisho ngayikhohlwa le ndaba nengithethelele ngane kaNkulunkulu khona insizwa yangapha ngithi yasemditsheni lesizwe yangapha phesha kothubela angisho wena ngivangele umdlelo lensizwa yezakini yathi mvangeli ngiyengibona udonsa abantu uba yisakushembe nama ungithathe uyoxoxa indaba yami ngase ngihamba ngenkosini ngikhuluma ngonyazi bangcwele ngikhuluma ngonyazi niyeza into yenkosi yathi mangifika lapha ngaphakathi ngase ngikhuleka ngithi inkosi yamakhosi ngabe nalo mntwana wenkosi adonga kwami uthi baba uma uhamba lapha akanamlomo akayikhulumeli nini esinonkulunkulu yeza maNazaretha uthi lo mfana Nkosi yamakhosi ngesaba ngicela ungivangele ikhuluma nale ndaba uthi baba khuluma kase ngikhuluma ngithi Nkosi lo mntwana unenkinga ugane ngampoti iminyaka u8 umntwana kamtholi ithi kodwa namhlanje uyabona ukuthi sizathu esidala ukuthi umntwana ngamtholi yini uma ngakho ehlezi nemfihlo naye yazi ukuthi ngesikhathi ezalwa eba yindoda wathi uNkulunkulu mayisephosa amazambane esifameni langeni izambane lalinye yakhuluma kodwa lenkosi likhona nginothandaza khuluma ngoNkulunkulu kodwa benkosi okhuluma ngezwi kwenzeke kodwa intizwe yakho ngalo uNkulunkulu ngiyayiphuthuma le ndaba ngiyahathuza maNazaretha wathi baba uphinde ngasemphinda wathi baba phinda ngasemphinda ngabona uNkulunkulu kodwa benkosi engingakaze ngiyibone ngabona uNkulunkulu esikhuluma ngaye unyazo lento esapha mamhlaka 3 wayesefaka isandla uye lapha ephaketheni wayesekhipha iduku neza maNazaretha ngathi Nkosi yami ngathi zona eziningi noma mhlawumbe ngiyamngabaza uNkulunkulu yini hayi ngoba ngangingabaza angingabaza uyazi kodwa ngasho uvalo nosaba ushebo wathatha iduku wayesebeka lapha wayesekhipha umuntu wayesethudula eshona phansi wayesebhebheda wasesala isigubhu Lebo Gani ngizomnikeza ingane entombazane
asivulwa ngoba bahloniphe izwi. Khona abantu abaphethe inkemba ababhambana nezilonyasi kodwa bayasho ngomlomo wabo bathi uThixo bathi uphelele yini uThixo nawe ungathandaza inkosi mangabe ngiphazamisa izwi lakho Nkosi awupheli ngani umhlabathi awupheli ngani umhlabathi Manazaretha wakhuluma uNkulunkulu lapha ngaphuma uNtaba enkosi ngizizwa nginethemba ngathi ngiyambheka lo mntwana wakhala zamanzi wesethawu mvangeli ubaba hawu uyangikhohlisa udlala ngani ngathi methemba uNkulunkulu ehamba lesizwe uNtaba enkosi Manazaretha ngikhuluma ngesibhamu kabe lo mntwana ukhona lapha ethempelini ngiyafisa maye khona bawumtshela ebeze ngiyafisa lesiphinde sibuye sambe sonyazi ukuba hayi bathi abantu sikhuluma ngani bani Manazaretha asikhuluma impela thokeni bandla angana uNkulunkulu mhlawumbe ubona ukholo wami ukuthi uncane Manazaretha ngani zelwe ngani zelwe yakhanda phambi kwangeduku kunani uthi thina simali babaza igama elikhulu kangaka nawe woza uthi woza eneke ozani inhliziyo zethu ngoba konke ngisalayo Manazaretha lapha sendaweni enkulu bathi abantu bazokhonza bathi abantu bazodumisa senkolweni manje uma lenkolo ungaloba uxabane naye ngoba uyoxabana nabethunini neza Manazaretha kodwa kuba wonke ukuthembisa lona akekho ozombona ethuneni uyohlangabeza ngaphandle komnyazi noma ubethanda noma abathandi lumile unyazi lwezulu Kweba lithi woza eneke wo ozani awukalisizo yakho uthi nyazezulu yokuhlenza lapha sizongena lapha emini kuzozama phansi bakhoza abathi benkosi uthi Nkosi sazozuvula inhliziyo yami uyenze Nkosi kuvume liphele igama lokuthi uShembe ngumprofeti Neza mntwana wenkosi liphele igama lokuthi uShembe uthunyiwe Wakhe emhlabeni yanda ufika abantu kuphela isikhathi eside umuntu eqophisana nobaba ungakunikela uba uyakhuluma nawe uyaphendula ekhuluma baba nawe uyaphendula imuphi lo Thixo omkhonzayo umsebenzi kaNkulunkulu kumele indaba yakho athi baba kwenza ukuthi hayi na baba ngibona kanje sizokwenza lapha ekhaya khonza abasebenzi ngoba yona into efuna siyifunde esibhalweni ithi ukuqala kokuhlakanipha phambili kodwa fanele singayibamba ngcwele uyabona nangapha ngithi ngingcwaba Siyoni ngingcwaba Roma ngingcwaba Faith Mission uyaziwa nje lapha eZambia Dulubala phezulu kaSwayi bantu hayi uhamba induna yesizwe ufike ngisho obani akuthi hayi khona umuntu ozolanda phela uzofika uMadondo ufike uhlabelane nengoma Awekho uNkulunkulu okhonza kulemakhosi lengikhuluma ngawamane ngapha ezondakithi lilothi igama elibatshazwa elonyasi Ngisho lo muzi uNkulunkulu ahlabisa kuwo uma uthule lesine awuyakumema Shembe ngoba uDavide sehamba uthi uNkulunkulu wenze kahle kodwa Davide ngiyanabaza ngoba yikho indlu kaJehova ezonakini bakhozi awumini inkembe yokuchitha uthungakhe umsezonakini Mhlawuhambakho ongakhumphefumulo ohlalapi ngeke wakhiwe umuzi ngoba wakhiwe umbangela Madondo asimfuni ngeke wakhiwe ngoba wakho umfundi uCucwenza asimfuni ngeke wakhiwe ngoba kuwa umfundi uSifanibane asimfuni yini lento yezakho kulungile kuwe lapha awuthi uxuza kancane uKebhezi uDavid amazwi athi kufanele uzo yena ukuthi uzongena ezweni ngoba ayikho indlu kaJehova ezweni lakini asihluphelo noma ngabe bengekho abantu hlala nezangikwazi emakhaya kodwa zeyikhale zitha umvangeli yabe uhambe thando wami nami ngizube khona indlu kaJehova ezweni lakithi
Yanema Thixo omkhulu weso hamba ngosezweni lakithi. Khiphe Nkosi indophu zakho lo muzi Nkosi wakhile ukuze Nkosi mangifika ilanga lokufa ngingafike ngibuza umbuso. Hlabe ngilahle ngenxa yezono zami. Niyeza bakhoza bahle Nkosi. Simenyiwe kodwa Nkosi. Kodwa sengikhala phansi. Ngonjani umuntu ofanele ukubusiswa. Ilona labo funa sixoxe. Nami uNkulunkulu nethuba nathi asinamatheleni. Ngiyanxusa Nkosi enkulu onyazi lwezulu. Ngicela Nkosi abantwana bakho ohamba nabo Nkosi umhlaba namagquma abathele imizi yabo besigadeleni lobungcwele bunabo kodwa Nkosi. Ngifisa bathi uNkulunkulu angahlisa ingilozi namandla ibagade ibasihle ifihle mshini zabo nabantwana babo ngoba badele yonke into abayithanda kodwa bagadele umsebenzi omkhulu ngakho. Ngicela Nkosi ngoba khona abantu abazamdele noma sekufika ngalathi ikhali ukuthi baba anginakho ukuthi athi mntanami uyangidinga uThixo. So asele thina emzini yethu. Futhi ngadikize ukuthi nakuwe. Kodwa ngiyabacelela shembe ukuthi uNkulunkulu abafihle. Akhiphe ngisho iphazana. Noma uma efika kodwa uNkulunkulu abafihle bangabonakala. Nkosi yamakhosi ngomntwana wakho. Iyafisa Thixo ingcwele. Ngokuma Nkosi wami. Ngikhulekela Nkosi amathambo. Emndeni Nkosi yakithi. Kodwa Nkosi ngikhulekela lelazi Nkosi lasemqekezweni lakithi. Ngiyafisa Nkosi uphenduke uyibheke. Kusebenze Nkosi intando yakho. Umna Nkosi amathambo baba. Layelele khona. Ngiyacela Nkosi ukubuyisela izulu esihlale singcwele. Inkosi ayibusisele izulu yakho. Amen. Lithe izwi elikhulu lasezwini. Siyothi mase sibuyisela lenkonzo kumnikazi wayo. Ngiyocela ubaba uShumelo lapha ekhaya uNdlovu ahlabelele ingoma ka57. Inkosi ngiyawubusisa ukuphakama kwaba ingcwele inkosi. Amen. Siyayifuna indlela ayobuya
Shemba unyazi bezulu. Akwasheleke ukuthi sonke manje kusibe phakade. Amen. Engcwele khakhabe emazulwini nabele kwezimo ungazana abela zayitshalakadela kwenkonyane kwezilo kwisikane nabethi nabesizwe kwedoshaba kanabezitha omaphela bungcoba engale bangasanda kanti omele incwadi yayilotshwe ngesandla intendeni yaselamindo esidwa udakala beshisa abaxovi balo babekhe bezwane lisesandleni wayiphaba wayiphindelela nakwezimabopha aphinde inhliziyo uphaya nabakuzona bekumsibhathana lihlalo sasezulwini bedlala ngegqethazulu bethi banyonyise imambe yathoba zamaqanda yiphusha zasala zalalisa indaba emaphepheni oqamabusekwane bebengazuthi zilaphuthonga liphele kumnyama likhakha silamukana amasani usabonwa ngenyongo siquluze singaditsa lwazamuntu ukhozolu hlekamelisa kanhliziyo kamzazela kasokhamzela olaphethe intango sikabhombela umntu okoqala kwendlela uphathe intango sela ngayimbuthu umekakabothi ophathe esenyangezulu njengezulu lato maphathe esothingo lenkosazana wasabulozela umhlaba ngengcwele bethi inyazo likhanya amata betulu obafazi abasemzini yathi bethi unkulunkulu usemhleni abamhleni kwandizila ndlela imhlophe bethe siqale ekuseni kwandizwe ethi bane besancupha incedela obheva amathebala wasifumba sibhinqa amakhasane ababhengeze babhinqa ngoma basala bayiphuma nephepha ababethente sabeselela emaphepheni bethi ngqophanga ndonoveli unobenoveli asezulwini abasemhlabeni bahluleke nawe ifunda ikhakha silamukana nomoya kwabasemhlabeni abamesemhakamthethwa ephendukisa besimi ngokhande abamesemusazwane ephendukisa besimi ngokhande endabamenezela ababimthelezi ephendukisa besimi ngokhande mela maphekula nawezufika kwamgajulu bambila mhlophe uyokhotha uzufe uyofika ushithwa abamela kanjani abasemhlabeni ababehlulela imdenya ngasezulwini abehlulela ephakameni wathi bemhlulela ephakameni ofungafunekela sembeka emaqathini uzwa sembeka emaqathini unentanda ngokusikebela ukhosi benyangasezulwini ophuma banamathele entabeni zasengaqhuba ematabetulu uzwa semhleni wakhe entabeni enkulu abengasemathabetulu abasemhlabeni bahlulela kanjani ubhombela isitimela samapolo bhombela ingafika mina nkantolo ukuba ngijalo ngabe ilanga lafika nencwadi ukuba ngijalo ngabe inyangezulu lafika nencwadi ukuba ngijalo ngabe uthimo lafika nencwadi mahlulela zinkantolo abasevumile ubhombela isitimela samapolo umemezo wezimbuzi zakhe zasuka zamlalela umemezo wegama eliphakade wathi zimbuzi yamazubelusi zimbuzi yamazubabawazo zimbuzi yamazubelusi zimbuzi yamazubabawazo uloshikiza icala kwelasemzimo shenambithi ushikize kwelasepetermarisburg abethi bahlulela inyama athi inyama engezi kayihluleleki bathi bahlulela umngcwele bengezi kamhluleleki ukuba beyahluleleka abasikho entabeni ingcwele ikhenana tabasengcweleni iphuma entabeni zasekhenana ukugqibonyeza zasezulwini uvule izizwe zonke elasevela bethishambe kwishwebu bethishambe kwimuzimu bethitata matsholo aseshisiqhuba mzimba zanaqhokomekugobrosigasi enekhandelekagethezile amagceke emanyazi atisenabanjengamabili zephulamthetho liqoqulamkhumbila ungagwedwa bashiyentakantisiyo ababamgenamba amadoda amathathu ethuzozabhekwe kholeni bebhekwe kwalasha suyiswe iphikandela ogwegwesa benama ngomncela impande kalusifa abathi bembawulizo bakhothisa uyinzukanzuka uyinzukaikeyi uyisikesensimbi xokolensimbi ihlalumela maphekula ajubephuzekula esesephuzile ekephula phinde phuzekepula esephuzekepula ophinde phuzekepula esephuzekepula ophinde phuzekepula esephuzekepula ophinde phuzekepula esephuzekepula ophinde phuzekepula zimphethe ezinye ethinde ezinye ephinde ezinye ukubonyelwa sezulwini uyahluleleka awutelanga esihlelweni sakho isihlelo sakho sasezulwini bayihlulela inyanga sezulwini yaphume yaphulekela sembeka wababihleli bomanazaretha babemahlulela kanjani wabubhongo lakho wabihlanguselakho ubhombela isitimela samapolo wafunga amanyanga sezulwini wathi uyoshikiza ophume sekulahlela amazolo ufuke sependo zakoma bathi umaqhude aselokikilika obasekikilika enkulu elikabhombela isitimela samapolo ukhipha umhlangano ngokuhla kudaba kokusa ebheke entabeni zasekhenana ikhenana ebuluhle lonke lasezulwini ube njengengwe ehlabe ubuso basezulwini oba yintambale embathingwe yasezulwini oba yimvevane embathingwe lasezuzulwini vemveshane embathingwe emabalabala guqa abadele awudele imoto udlule washosholoza kwelasensikeni athi uphindelela ubathi ulugqula sezulwini benza benzela zenzela asithi sivale emanqama amlamgaqo zonke izizwe
uNkulunkulu okhona la eThempelini ukuthi umshumayeli uMpofana wala eThempelini Sizanani umisiwe avuke ekseni ahlasela ubaba azothi baba mina ngingwabashebe sibongo sami umuntu akabe ushozi nyaza afe ngizalo umtadana akabe uNkulunkulu musana ukuhlukumeza baba yanilule impela mfahlukumeza baba umuntu ahlala kendoda emdala zalingana bomkhulu bese ethi ushembe ngakwenzi ngiyayibongela yetela kukhuluma kwabayimvelo Manazarethe kunesimemezelo esiphuthuma ngendlela exakile yayibona indaba zesonto ziyashisa emaphepheni kuyo yonke indawo kucelwa bonke abefundisi baleli bandla ngolwesithathu nawe elowangabini uthi mase umtelile ungasiza nami nabaphola ngoba ongekho sekusenkingeni ibandla lisemazini sizolikhipha khona ngolwesithathu ngo-10 bonke abafundisi baleli bandla babize labangakini ungisiza nami nangepholi ukuthi nami wangakithi sengibizile nami ngoba uma engekho ngizoshona naye isibili